Kıyamet amanattan korku gerek. En canlı nerse amanatta kıyamet. Mesela bir cetim bolup kalsa cetimde amanat kıldı. Şunun ceğini sana amanat, malı sana amanat dese kevir bütünler şart ve aport etmez aport desem cetim çoğmalı ben öyle çok kılsa bu amanatta kıyamet bolup olur. O şunun ceğini aport etmez de çıkırlarlar. Cetimin mülkü, cetimin ülüşü, cetimin hakkısı sana amanat bolup olsa öz cayına koyup ana öz orijinalini veriş gerek. En zaman derse ısraf geçirip dururlar. Üylenmen de başka da kilidi alıp, koy verip, özünü kıymak, özünü aklar boğulma çürüp, anlama töre yapmayın. Eğer uğur verip kalama çeyme altına dedik. Israf geçirip yaşlı kalıplarlayın. Bağımız gelecekte ekonomiden ölçün, bakma cezasın, bunda avaylap iş kılıç gerek. Çekmeyin. En zaman derse zevkünlük, zorlukçuluk, alakacılık kızdı. Kız alakacılık meselesi bu vatasına, tırsıp bolup kalar. Ölüm geçeyim almadan. Süyleşi varış gerek, yaşlarkay, cuğçucu ver varış gerek. Kılmış iş, ilgili olarak Müslüman şariatın çoğu adlı kızın alakacılık olduğunu kayış. Güneye var, bunu zevkli de koyar, zulüm de koyar. O şurada yerler, keyifçularda atası zevkli olup internette çıktı, parası şunlara 500 lira tepkini bana götürüp düştü. Böyle bir tepki. Buna bundan zevklidir, zulümdür, barajcılık cehennem. Atalar bağlardır var. Buna da en kıskası gelip bandaya çarpar ve sokulanıp kalar. Eğitim tanıp kalar. Batımızda bunlardan arkadaşı falan o kısımda ağırlık duramıyor, niye çaykalıp kalar. Kişiye kendine sahip bir şeyler alıp kalar. O şunun için barana hava yapmamı da kırış gerek. Zulümdür bile daha bir araç gerek emez. O şurada yeri ayarlarda, keyifçularda babanın kolunu sındırıp özünün barazını özü yasalananlar bana televizyondan diyelim. O şuraya kamal, şu sınavı zulümdür ağırlıkta durmuşlar bolmak gerek, bolat eki. Şunu boldur başka, ağırlayıp kızlardı, kendilerini, oturan yerlerde amr bil maruf, nahi terk duruşunuz gerek. En zaman nerse tutanlar, taş bolduk. Adamlar birbirine taş boğulup olma. Adam mesut, içindeki mahluktun balabanlarını siyan kılmayın. Keyifler malka siyan kılar. Umasın bayrak, tilin bayrak. Bayrak koy, ben bayrak koydum, müşterağı söyledim. Ama aksakallık soğutu var. Ortada uyak kırmayın. Bırak malka siyan gerekler. Mukacılık, yalan zulümdür. Hayvanat kakırsanızlar Allah'tan cezalayın. O şey kan dairem cezalayın olsun, o şunun da cevap cezalayın. O şunun için taş boğulup gerek emez. İşte mehriban olup, boğulkeli konuş gerek. Müslümanlığın görsetişiniz gerek. Müslümanlığın kayıpcan ayrımalarını bırak. Müslüman koşacağından ayrımalar. Şapkatlık meni, mehribanlığı meni, boğulkeliği meni, caksın mezgin ayrımalar. Koşacağısın görsetmişler, biz bakılı olalım. Aytınızlar mağlup olsun. Bardığınızlarda bugünkü ayt bayramınızlar bilen облысыбыздын губернаторы Марат Мураталиевдин атынан жана өзүнүн атынан чын дилимден куттуктайм. Ал киши ушул айт намазга катышсам, элимди майрам менен куттуктасам деп тилек кылып жүрдү эле, бирок тилекке каршы мамлекеттик өкмөттүк иш сапар менен расмий түрдө Россия Федерациясына учуп кетти. Айтты, элиме куттуктоо сөзүн айтып, менден салам айтып, майрам менен куттуктап койду. Бүгүнкү күндө мынакей жакшы күн болуп турат. Айлардын султаны болгон Рамазан айыбыз аяктап, акыркы күнү бүгүн айт менен аяктап атат. Бардыгыңыздарды чын дилимден айтыңыздар менен куттуктайм. Кимдеги ушул Рамазан айында дуа кылып, тилек кылып турса, ошол тилектердин баардыгы кабыл болсун. Эл журтубузга тынччылык берсин, молчулук берсин, токчулук берсин. Жалпы мусулмандардын баардыгы бүгүн айт намазга келишип, ошонун ичинде Кыргыз элибиздин Талас облусу айт намазга баардыгыбыз тилек кылып турабыз. Майрамыбыз кут болсун. Бүгүн баардыгыбыз тилек кылып, мамлекетибиз үчүн, үй-бүлөбүз үчүн, жеке өзүбүз үчүн жакшы кабыл тилектерди айтайлы. Ошол дуаларыбыз кабыл болсун. Дагы жол майрамыңыздар менен кут болсун. Жакшылыкты тилейм. Элибизге, журтубузга тынччылыкты, токчулукту, молчулукту берсин. Майрамыңыздар менен. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүнкү киргизилген айт майрамыңызды жергиликтүү эл алча башкаруу мэринин атынан, жалпы өзүнүн атынан чын дилимден куттуктайм. Ушу өтүп кеткен улуу Кудайдын 30 күндүк орозо кааланган баарыбызга кабыл болсун.
elbette oruza karmagan bizim musulmanlarımıza işinizler iyilik olsun. Maksat koyganlar orundaсын жана үйлөрүңүздөргө ынтымактуулукту ала келсин. Бүгүнкү күндө биздер талаштарында бар жайгашып, ушул биздин улуу президентибизде жарлыгы менен талаша Кыргызстан боюнча жарлык берилген региондор өнүктүрүү боюнча да жыл жарыяланган. Ушул жерде урматтуу туугандар, талаштардын тургундары, коноктору биздин борбордук шаарыбызга келип жаткандан кийин биздин аягыбызда салттардан калган жыл сайын айт намазды окуп жатканыңыздарга тилегиңиздер, тилеп турганыңыздар, тилегиңиздер бар орундалып аткарылып жатсын. Биздин тырмакташыбызга келип тазалыкты сактап, жакшынакай өнүктүрүү, өзгөчтүрүп аткан биздер бийлик катары, инсан катары башка көңүл буруп, силерде ошонун баардыгын сактап калышыңарга тилектештирем. Дайыма денсаулыкка өнүгүңүздөр, урматтуу мусулман туугандар. Биздин алдыбызда турган чоң максаттар турат. Ошол максаттарды биз баарыбыз бирикте бир жактан баш жыйынын кол чыгарып, баардык жакшы ийгиликтерге жетишүүгө тилектештигин билдирем. Денсаулыкка өнүгүңүздөр, орунга айт кабыл болсун. Kılgan tarafı kapılar kavul olsun. Bazı Müslümanların niyetleri kavul olsun. Kıvaçları kavul olsun. Can büyülere, al büyülere Müslümanlara bakıp rızkı versin. Can bayrağımızda, can öğrenimizde, can memleketimizde bırakışçılık versin, tokçuluk versin, eğitimlik versin. Elimizde kanaat, sabır versin, gönlü toplansın, imanı büyük olsun, ölmesin, imanı görürsün. Elimizde kulübü versin, yakışılık benim olsun. Elimizde varlığı, yakışılığı herkes olsun. Zulüm olmasın, zevkli olmasın. Varlığı elimizde, bol kendini ıttılarınız olsun. Halkımız ölmesin. Cenab-ı kayıtlı kurucu sahibi doğmak olsun. Buraylara arkamda sana oğullardan, türlüsün oğluna saklasın. Zilziladan, sevgilerine saklasın. Asmandan çıkan toplucak canavarlar, korkutuşluğu kovuluna saklasın. Cenab-ı Kapı şamal kapı huzuruna saklasın. Eğristin iman avlayın ayınlarını saklasın. Dikkaçıların meynetini saklasın. Kuday olmanın işiniz olmasın. Baktılığı olsun. Kudaylara her daim yakşılık versin. Oğullarımız, kızlarımız ilim bilimli olsun. Yana şapkatlı olsun. Uludugar, ülgülü aksakallarımız olsun. Ağalarımız, ecelerimiz ülgülü olsun. Ağanıları ineser, eceleri simgeskinde oşondan yakşı terbiye olsun. Bağrımız uşakçı olmayı, rastlatmayı olaydık. Kapı olmayı, cömert olaydık. Cenab-ı Peygamber olmayı, ibadatçı olalım. Kudayla yakşı kul olup, Peygamberine ümmet olmamızda baktılır olup, şükür olaydık. Kuday olmanın işimiz olmasın. Bağrımızdan Allah razı olsun. Bir rahmetle Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله كما بيننا في شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله الصائم في شهر رمضان وأوجب في جزاء السلام في شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ووعد من الصائم والقائم بدخوله والخروج في الجنان كما قال نبينا لآخر الزمان إن الجنة والرهبان لا يدخل الصائم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة وصلى الله بسم الله وعلى الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار خصوصا الإمام أبي بكر الصديق أسد في الأقوال وعلى الإمام عمر الفاروق حيث بين الحرام والحلال وعلى الإمام الحرمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله يدعو
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والوفاة وتهدينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضانا بها من جميع الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع غايات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا طاهر قلوبنا استر عيوبنا واشف مرضانا وقض ديوننا وبيض وجوهنا وحقق مالنا وسبب ميزاننا وارفع درجتنا وارحم ابانا واغفر امهاتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Rabbi kabul kıl, günezli mağfiret kıl, onu Müslümanlara uşayetli mağref kıl, birbirine muhabbet olsun, eliniz tırt olsun, namazınız kabul olsun, günleriniz afur olsun. Bir rahmetine ya Rahmanullah. Ayetlerine layık olsun, muhabbet kılın, birbirine Bugünkü Ramazan ayı ayet mübarek bolsun, jalpı jer yüzünde musulman bardığına kutlu bolsun. Ayrıca Kırgızstanıma, ayrıca şu musulmanlar tınç bolsa eken, bizden Kırgızstanımız tınç bolsun. Bugün ayetті mübarek bolup, yaxşınakay ötkörüp alışını tilep ketem. Bari biri-birine ziyaret kılıp menen, koңшу tuğanı menen aralaşıp, biri-birine çakırışıp, sıfatlarda kılışıp, alsızlarda karlardan akbalını surap, keçirişip, yaxşınakay manayı jarık bolup bardığı bugün mayramdaşsın dep tileyim. Uşul mayramımızlar kutlu bolsun, kutlu berekeli bolsun. Elimiz şerimiz toqçuluk bolsun, tınçılık bolsun, amaçılık, barçılık bolsun. Allahu Ekber.